Endaya dalanku Juma Kubang, Danau Lo Kubang. Danau Juma Kubang. Juma Paya, Juma Kubang. Gue 3 bulan ya, Gus. 10 bulan. Yuh. Gue 8 bulan nih na, guys. Endemia keadaan na Gundari, Juma Kubang. Yalah kak live eh. Apa eh? Yo. Pagay isangnya kaya. Kaya lagi ya. Ay maksud ko kaya lagi pagay. Kaya. Kalau kami ini nakanurung na, ang buhay sila di pan. Endaya Gundari keadaan na Juma Kubang. Si tiba-tiba nggak jadi danau. Kira segera itu hektarnya itu. 3. Itu. Kira-kira pitu ku 8 hektar. Ku taruh mamis.